Smehić, aktivista za prava osoba s invaliditetom. Svaki dan u Lukavici je pun izazova, ali i radosti. Moj dan se sastoji od rada od kuće, sudjelovanja u sastancima lokalnog udruženja paraplegičara do druženja s prijateljima. Nastojim učiniti Lukavac što pristupačnijim, a zahvaljujući svojim naporima i dobroj volji moje zajednice, postižem to postavljanjem pristupnih rampi. Rampu po rampu, Lukavac će postati pristupačan, što svima nama znači lakši život. Moj život u slobodno vrijeme je pun aktivnosti, od off-road vožnje u kolicima u planini, od plarenja, pecanja do razgleda. Želim biti još aktivniji u zajednici, politički angažiran, istraživati Bosnu i Hercegovinu i Europu, pronaći srodnu dušu i živjeti život. Za sve to ključne su mi elektromotorna invalidska kolica. Ona mi otvaraju vrata ka nezavisnosti, omogućujući mi da nastavim svoje putovanje. Vaša podrška je ključna za ostvarivanje ovih snova.